Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sinina toma-toma labbiku surah-surahku angkeri fakalabbi rifong Allah Ta'ala. Tepaja ipataraka tanra syukur kamaraja ta'lau risisi araja akwasangan nafong Allah Ta'ala. Nasabari pada engka tak manang naputuk fong Allah Ta'ala boleh ritinroe. Sehingga rilalaninya watue. Mamagi-magi at dapung ta. Napanono itu barakat na fong Allah Ta'ala risisita. Makotoro rilalanna keluargata. Makotoro rilalanna kamputta. Salawat na niya mapasalama. Masalur Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia purayu tusuk ripong Allah Ta'ala untuk palebbayi agama salengi. Nabi ia purayu tusuk ripong Allah Ta'ala untuk delu kengilalam malempu umatna. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama yang dirahmati oleh Allah. Tentu rilalannya ulangi. Ular Rajab nasabari angkana ulam mangului miluk yang ngului. Ia naritu ular ramalan. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira rilalanna mati rilalanna ular ramalannya kira-kira aga na rumelo ipasadia. Makanya nangit yang kalinge donganna imatta. Yang sering kita dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabban wa balikna Ramadan. Make betongi makadai puang alangak barakat na ular Rajab palatu ka rilalanna ular Syabban dan nia pasti runtuh ka ular Ramalan. Ia kumilo idalami nangitnya sinin na tomataku angke hadir. Salah siti sebenarnya pak doangang yaitu ilauri pong Allah Ta'ala na malampe umur Magi wakada na malampe umurina sabak milu ki kasirati ular ramalang. Oko si maturo rilalanna ular ramalang itu mak darari si rifong Allah Ta'ala. Puat tenapodo kasi uruntu si matu tope mengular ramalangnya. Makanya sinin na tomataku angke hadir. Maka dai di tugaga salana to milo doang. Nasabak magi hadir yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai nasabari ia tupak doang ta na wading na bailaiki ipoleta la ilasa ku itu pa na tambayi umurut ta pong Allah Ta'ala. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah. Ngiga pawi fong Allah Ta'ala. Wa qala uda'uni astajibala. Ilau ki nasa fong Allah Ta'ala aga kira-kira tilau risesenaro. Makanya sering saya dapatkan nasihat dari nenek saya. Pangaji kampung ni tapi makanja kasih paringaran nasi di bawah nasa na podangnya ye usi runtu. Ye ulau ribolana lapot tomatoa. Aga nasa makada iroban nasa milauna. Ilauri puang Allah Ta'ala mu madisi-disi mu malampe suga mu mahkeguna ripadamu rupa tahu. Ia kumilo nangero ipaham maka dai ia adanna la fotta mato dena bahasa Arab mak basaugi tapi malamu akatana. Batongan na sinin na tomataku angke hadir. Akatana ro makadai iko apo ku tapi wadiku pikku ki caramu makke guna ripadamu rupa tahu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah.
Iya na puji na salangi angka tak pada masih di sini na tomotaku angke hadir. Makanya li suka pema paringarangi ki makadai. Tentu ye iya ro idi yakatai matu ye angka tu apa mel urang penga ki rilalan naru untuk menghadapi pekugi cara ilolongan ulah ramalangi. Yang pertama kue makadai fasadia iya ro sininna aga iro ya parlonge melo tama ulah ramala termasuk ifakiatta. Ya ko idi orane batongan na ifasadia memang ni iro pakai mapacingnya. Itu biasa di tradisi tak apakah itu tradisi atau memang setiap dalam melo tama Idul Fitri napai nagarusu lau mak balanca baju baru. Tapi ya koto cua ibaca-baca rilalan na bo kita makadai sitongan na penga ipasadia ale melo tama ulur malang jeli memang niro pakai kami nama kanjai. Nah ini kadang yang kita tidak pahami. Magi na paralu yalli ni songkok makanja. Yalli ni baju muslimnya makanja. Yalli ni sujadai makanja. Pura pesimatu melo pesimatu tam malepat. Tahu yalli si pakai makanja. Nah sabak meagi niga melo ye wasiolo pong Allah Ta'ala sinin na tomataku surah-surahku engke hadir. Makanya iya tu idi apun-apun ngata iya ro agaga ipake termasuk ikan darata ipake lo mak bere jama. Makotoro iya ro agaga ya bereng. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah, iya ya perlongi risese tak makadai ipasadia mimani aleta dan nia ipasadia pakaian kami nama kanjai untuk dupai ulama pacing. Selanjutnya, makadai ipasadia itu sidakam terbaik riseseta. Betul kan ada sinin na tomataku angke hadir. Maka dia ko angka nangir sadia-sadia tak riseseta siaga kira-kira ya gangkung lengan riseseta. Namo iya nangir sinin na tomataku angke hadir. 10 sabu yang penting mananungang ilak bilak pipa ya ko 100 sabu siwan ni tananungang. Maka iya tu sitongan na hadir yang dirahmati oleh Allah lebih malicu itu rilalanna ular ramalangi dibanding risaliwan ular ramalangi. Nulai pakutana tak kega na makanja tentu tok dot tak makan makanja rilalanna ular ramalangi. Tapi makanja pi yakuna mutania bahwa rilalanna ular ramalangi biar di luar. Termasuk tadi magi tu engka tu panitia tak nak bagian nginangir unrongan untuk cilangannya betongan na sedekah subuh iya tu masarolak bito tu sinin na tomataku angke hadir pak gatak dali. Selanjutnya iya nari tu lunasi iya puasa tak kira-kira engka garokala tak sinin na tomataku angke hadir. Pernah saya tanyakan ini sama guru tak Ki Haji Nurdin Maratan di Sengkang. Agak utanangi guru tama kedatabe pun kira-kira yako angka misal nanangik kalaku tonriolo. Kebetulan pada saat itu tugas ramalanga napa masamanga guruta na inappe wingerang yiru puasa di pa uselemilu menitamu ular ramalang. Maka dai guruta yako pele nangetame ular ramalang na de muselai makin ramo mo tu istilana. Pura pasimatu ramalang ang kaya sa puasa sa awalang o ko di rumati o kuat ding muselai. Ternyata hadir yang dirahmati oleh Allah puasa ini sebenarnya turi makin rekit narik kudene wajah. Kecuali aku angka usur. Malah saya betongan adena nulle ma puasai ada yang namanya fidyah. Tergantung dari berapa yang harus kita gantikan di situ siaga puasa tak kira-kira kala tak sinin atau matah kunki hadir. Selanjutnya ia naritu ipacingi ia ruri daerah tak termasuk ribolata. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah itu biasa riolo yakoiri laponganana na mengaji radion masih matarawe matu tekwani na pengaji radion masih itu biasa di kampung. Betongan na milo matarawe matu tekwani lono mai untuk pacingi masih kita musolata ya harga daerah na masih kita. Ternyata tujuannya itu karena memang dikatakan bulan suci Ramadan, ulam mapacing,
Melo ki dupai iya ulangnya nasabak mapacing sinin na tomotaku angki hadir. Inilah yang 4 poin tadi. Peko girnangi care sab tajengi nannya pakalak di ular ramalangi sinin na tomotaku angki hadir. Selanjutnya narampai Ali Zainal Abidin rilalanna kita ilmiah wal usul al hikamiyah. Maka dero innallaha habba thalathan fi thalathin. Angka telu nasuk butuh fuang Allah Ta'ala decin rilalanna telu pangkau kang. Kayak gitu habba aridahu fi ta'atihi. Nasuk bi fuang Allah Ta'ala riona rilalanna pangkau kak decita. Termasuk ni irna mak dioleh apa ipon uram pengaki makadai. Ia na tomario ipakala bitama ular ramalangi angka tutur riona fuang Allah Ta'ala risisina. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah, orang yang selalu melakukan sholat, zakat, dan berbagai kebaikan, pasti angka ketenangan risesena sinina tomataku angke hadir. Yakin dan percaya yana angka tahu, makanja sampajan na makanja bereja mana, makanja sekakna naniam sinina ibadah na suku, maka ia tu tahu pasti ada ketenangan di sesena tu sinina tomataku angke hadir. Dek na yamanan na tayo naruntu yang namanya ketenangan. Tapi semua orang bisa menemukan yang namanya kesenangan. Agak perbedaan na kesenangan sibah ketenangan. Yaku kesenangan, yaku misalnya angka aga-aga meyali, meli motor baru, Mario gitu. Iya, senang. Tapi belum tentu ada ketenangan. Tapi yaku makanja ya katenang iro makanja niya iro aga-aga melo ipake beribadah. Pasti angka ketenangan sini na tomatahku ke hadir. Makanya beberapa tahun yang lalu wingerangir watuku pole mak dakwah masjid pada lo atau pada lo. Setelah subuh seperti ini, kebetulan pada saat itu jokka kak bosi-bosi. Li suka simatu malah dak mu bosi tati anan. Ternyata hadir yang dirahmati oleh Allah pas di depan warung Sidodadi. Angka goro kasih kuro dewi tay. Tami bayolo na motoro itapani-pani motoro tak dempa sandalak siwali. Engka pa motoro enmas dari pole mundri akadang kina sempa sandalata. Lalang atiku miti mataku milodoa mak darari kong Allah Ta'ala ipua. Pakai daleki kak kasih rigau angkana wading ufake lo untuk pajok kay agamamu. Batongan na yaku wading kasih macino-cinongan. Ternyata hadir yang dirahmati oleh Allah betul dikatakan bahwa rilalanna itu ular ramalangi agi-agi ya katai sangat luar biasa manfaatnya. Pada saat itu tahun 2024 napukang katungan ni Fong Allah Ta'ala. Nasabak magi uku karamak darari de togaga akataku pemilu acang-acangan. Tapi akataku kasih milu kak fajuk kay iya parintamu untuk wakafakan alaiku ditujun agamana Fong Allah Ta'ala. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah, iya na tu decenge riono Fong Allah Ta'ala na subuh itu rilalanna pangkau kat dicipta. Termasuk din ke hadir pe. Angka tu riono Fong Allah Ta'ala na subuh ya komelo ipikiri ki engkau jama-jama tak milo juga. Wat dijaji engkau melo papasa kasih. Wat dijaji engkau melo galungnya. Wat dijaji engkau melo kantor. Nasabak tu melo nasa macik lo. Ndi. Tapi insya Allah mamagi-magi iya ada pungatai. Angke tu rioranunna Fong Allah Ta'ala sininna tomotaku angke hadir. Selanjutnya nasang alisena rilalanna kita natu. Yang kedua khabba asuhtahu fi ma'siyati. Nasukbi Fong Allah Ta'ala caina rilalanna pangkau ke maksiat. Makanya sering saya sampaikan maka di sini na tomotaku angke hadir. Ya ku angka aga-aga de nasi turu si bapahan dari tujun na agama itu tentu tu masuk sepapin nading. Aja na tu mabela akalira panganna ya ku siping itaw na de to lengkap tentu memak kitu wing ke polisi lo. Seperti itu salah kije. Nama ku tuni ro ya ku angka aga-aga jama-jamang hijama de na sesuai si bawa takaran na agama selenge. Tentu tidak ada ketenangan sini na tomatakung ke hadir. Ini angke tu datu dan dilalan masigi alhamdulillah. Insya Allah pasti ada semua ketenangan. Bukan saya katakan di luar juga tidak ada ketenangan.
Tapi angka ya semakre isapa mi mapatu itu rio na pong Allah Ta'ala kumi lolongan itu pamasiwe. Mak matuti tu dalle itu monro bibawa matinro ide mulolongan ni. Ia terimonro ko joka ko sapa insyaallah. Monro tu na angka biasa kasi pau makadendi. Bati ku napakaryawa keluarga ku, bati ku napandanginting aga ufudangi. Maka daka depe kiri fong Allah Ta'ala ilau kiri fong Allah Ta'ala. Dan niya setelah itu ilodoa ko nan niya pakaraji tumotomu na pamugarusu makalawange. Na sabak iya tuna je makuku iya penita tahu kita ya kung kagaga. Betul atau tidak ibu? Engkau mama tindroy. Betul. Iya pa nasapa isi jinna ya ko angka kasih. Ya ko degaga na surya ya ko na tunasa mo di mabisa panne. Itu ga ulawan mo. Itu ga ulawan mak balap. Padahal sebenarnya sini nanti mataku ke hadir. Nasib itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadin nabali. Titegare. Baru-baru ini. Seorang penjual ST. Yang dikatakan betongan na angka kasih kata-kata maku sara ipodangi si di padawah. Pada akhirnya sini nanti mataku ke hadir melalui kata-kata itu tak bali pakiloran na fongal taliak kadarajana. Batongan namiga angka ni pendre umrah, angka ni pendre dan lain sebagainya sini na tumataku angki hadir. Jadi iya na tu makadai tasi dia rupa tahu dia nawat ding icapa dan nia dia tu nawat ding biasa-biasa. Karena setiap manusia ada haknya meminta kepada Allah. Angka hakna. Nah sebab magi sini na tumataku angki hadir ia memerofong Allah Ta'ala suruh memakip milori alena. Kada tumi ini tu terlena tu takalupa pada akhirnya yalani onruam madecing to melomo pamalai mariawai sini na tomataku angke hadi. Makanya ufasaki makadai kaadangnya mitomakwa. Batongan na desa rumah kadamala de isapa masalalino. Angkaya sesini na tomataku angke hadir sesuai sibawa takarangan na fahan na agamai. Na wading iro na sabari maka dari ino kanjak na yaku tau madecin numdrui agama sehingga mega wading aki gunana na iya tuna tu na sabari sinin na tomatakung ke hadir idi iro angkai mak bereri tujun na agamai sesuai dengan apa yang kita inginkan oke tu waddi janji nakatutu fong Allah Ta'ala darajat tak sinin na tomatakung ke hadir. Makanya fong Allah Ta'ala rampe makadai wallahu yuhibbus sabirin. Ya ku angka tu pandangin te ki capa-capa ki palisuir wallahu yuhibbus sabirin. Si tungat-tungan na fong Allah Ta'ala na po jito sak barae. Angka tu papa sa tumatua makadai ininawa sak barae na lulungat decing. Itay gare. Tumatoy basaugi ininawa sak barae na lulungat decing. Ya kumilu ki di basara wallahu yuhibbus sabirin. Si tungat-tungan na tau sak barae si bawi fong Allah Ta'ala. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah ya ko angka tau kasi napa icapa-capa ipandangin ting izolimi napa milodori fong Allah Ta'ala ya alitutuki. Dan terjadi sekarang Zionis betongan nari daerah Milo guncangkan ngigasa. Tapi karena fong Allah Ta'ala kay papakengan na aja mutaka lupa. Kay mitahe dong ngasumi taliwa-liwa. Siaga itan milo solangi salangi tapi Allah menurunkan hanya 2 hari saja uman nenne iya rucapu sininna tumatakung ki hadi. Iya naro biasa uparing ngerangi ki ufakai ngaki makadai di tugaga jana ya kutu makatani masa ripong Allah Ta'ala. Namu siaga to me balicoki cerita jaki macan ne ya kupong Allah Ta'ala mo yun remilau musti tu napitaki madicing sininna tumatakung ki hadi. Iro bang itan nange makre di gaga cau isak bara isinin na tumatakung kihadi. Yang penting nasan tomatoy di na pagisay ko 5 ya ko na cerita mo ko pasamun. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah li suki may pinga makada itu fong Allah Ta'ala na subbu China rilalan na pangkau kajai. Semua orang pasti ada masa lalunya. Tapi demi tu nalopera ki fong Allah Ta'ala. Seandainya fong Allah Ta'ala milu pakang kecil ditasi di irnang atas salangit itu masiri. Termasuk iya batongan pasti ada masa lalu.
Nabukai pong Allah Ta'ala to masiri. Karena Allah masih menutupi aib kita. Natutup mau piro jata. Walhasil. Nasukbui mopi pong Allah Ta'ala sirita iya mirumawang idi makarepik ko carana ipakanjaki sinin na tomotakung kihadir. Kemudian yang ketiga nasang alisainal abidin. Khabba'a wilayata fi khalqi. Nasukbi pong Allah Ta'ala walinna erisi diye rupa tahu. Makanya sinin na tomotakung kihadir. Iya tu walinna pong Allah Ta'ala di tunang kanapawi makada walika. Masih saya ingat katanya guru ta ke Haji Abu Nawas Bintang. Ia na angka tau nasanya alena matan ripat disengan na jago dan lain sebagainya. Dan dia nasanya alena wali aja lalu mutaperi itu nak. Wat dijaji pertama matu makanja pahanna. Tapi kedua matu mesti tulis nasabah magit taniya fong Allah Ta'ala jagai itu nasabah ataka burukanna. Makanya sinin na tumataku ang hadir. Namu matan rifahangi pak disangangi ya kutu takalupa. Tattu na paliko pong Allah Ta'ala sinin na tumataku ang hadir. Tapi yaku yalay suhut nasa gurut ta ki haji deman saliwa. Yaku suhut ki yaku yalay mariaway. Natakku pong Allah Ta'ala milo mima pinri idara jae. Degaga musti halangi sinin na tumataku ang hadir. Makanya Allah itu janjinya nyata. Aga kira-kira milo pasuruh ki yaku pong Allah Ta'ala makelo. Makanya sinin na tumataku ang hadir. Iya na idi pada angka ki me ibimbing. Pada ipakedo nangi pulih rilatin rota untuk jokar warwasi masigita berejamata. Makanya sering kita dengar makadai irapang alayaku angka bola de na yulim maka ino tu masih di makinangi. Maka insya Allah malamma itu agak taraka makotoro baraka malamma itu tak bolu-bolu. Yaku makanja nangi asik di ngata. Artinya de waktunya aleku nangi makami yang tapa itarima. Tapi wat dijaji di antara bapak ibu. Tapa makami nangi itarima doan dari Allah Ta'ala macoto na kasih iya. Makanya hadir yang dirahmati oleh Allah. Iya narukan jakna. Iya kotollau mak berejama untuk tatungan sampajangi. Baru-baru kita dengar ini. Guru ta Muhammad Yusuf Makkadai. Yaku angkatu melau kanjakna yaku masigi lo masigi. Batongan na nangi ematu tasalai masigi emelo kilo repasae, tomiki lo kanteroe, atau melo kinange lo darae. Natakupole ni nange rimasigi jok kemendre boleh na pemilu kilo kun raja mata pure matu ta masih sampajal loroi lo kisi masigi. Pura si matu ero ta masih asra lo kisi masigi. Batongan na masjid ke masjid sininna tomataku angke hadir. Kemudian selanjutnya narampe fong Allah Ta'ala rilalan na aku ramalabie. Maka defong Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu fala yujasa manja abil hasanati falahu asyru amthaliha wa manja abis sayyiati fala yujasa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maka betongi maka da ini gini tahu maka buat deceng si semua maka 10 itu pamalat na deceng di sisi na sininna tomotaku angki hadir. Makanya ia naruh idi maka dae si dia DC namu bicu minang iyaku ya tungat-tungan moi insyaallah pasti tu ipasi lolonga ki sininna tomataku angke hadir. Maka dari itu angka nikmai pada urendreng untuk pada papole anu madecenge rigau angkana pada melo ki lupa itu insyaallah bulan Ramadan bulan suci yang sangat dicintai oleh pada umat manusia. Mamagi-magi angka kitu nalang umur malampe fong Allah Ta'ala nania nalaki asage nga watu untuk paketai pakasyangangi rilalan na ular ramalang. Pura si matu iro makotoro risaliwan na ular ramalange mamagi-magi nalaki fong Allah Ta'ala turita tamba iro tapae tetap mui ipaketa pakasyangi sininna tomatoku angke hadir. Inilah yang sempat saya sampaikan dalam waktu ini. Mamagi-magi ang ketua diyala at guruang nariko ang kaada de na si cucu si bapa hatta taparayang nga dampang nariko ang ketua ditambay tapata itu boleh rifong Allah Ta'ala melalui ya sebagai rupa tahu biasa de ulapa ya sangi atas salangan sinin na tumatakong hadir. Marilah kita berdoa mamagi-magi rilalan na 10-10 tainannya ko ito pa dalam perpisahan ini
kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma nas'aluka salamatan fi dunya wa afiyatan fi jismi wa ziyadatan fil ilmi wa barik fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda ba'da al-maut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahim ya Rasulullah. Panjangkanlah umur kami untuk mendapatkan bulan yang penuh ampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahim ya Rasulullah. Ya Allah berkailah hidup kami dalam untuk mencari rezeki halal-Mu untuk keluarga kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah dari saya akhir dengan ucapan wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.